ejo muri mukozi w'Imana yabikozeho intumwa Paul Gitwaza yaravuze ngo iseka jabika ngo ntanka yamusigiye ngo nta butunzi bufatika yamusigiye bufatika ngo ntabwo yamusigiye ngo cyo yamusigiye gusa ngo yamusigiye agakiza ngo kandi kubera kugakiza ngo nta ndege yo kwisi atekeza ngo ataragenda ngo nziza ngo nta hoteli nziza bwisi atekeza ngo ataragura ngo nta muntu ukomeye kwisi ataragitije ngo ariko ntiyabiheshwa n'icyo ngicyo abiheshwa ngo ndasi wagize umujana agakiza musizemo. Asante Yesu. Abandi bari mu kubaraga amatiko yo mwabase wabo n'abanyina wabo abandi bakaraga iki uzuraga abana bawe agakiza umurage mwiza waraga abantu utazashira utazabona utagajuka nagakiza kari muri Kristo. Hindura niba umaze kuba umumama tukomeza kwifata nk'umukobwa niba uri umuzeyi tukomeza kwifata nk'utaragira abana. Ushize nabwiye ngo abana baduteze ibintu bibiri si bitatu abana baduteze ibintu bibiri gusa baba bari twabyaye baduteze iki baduteze ko umurage Vanessa Zivosana baduteze iki uburere cyane abana bacu bagendamwe subwo tubabwira ni imyitwarire yacu baza bigiraho. Mukozi w'Imana umwe se muvuga hangaha arese kuja ahantu umuzeye yamubwiye ngo aje kumbwigishiza abana ngo abana bamunaniye. Sawa aragenda ngo amare gushika abararya ngo amare kujya nijoro giye cyo kuganira kiragera ngo umuzeye wa muzeye garagati ndaragutumiye kugira ngo uganirire abana banje bananiye ubanganije kumasha kwanga nk'umukozi w'Imana aramuganiriye ngo amare kumuganira wa mukozi w'Imana ngumva ko umutima ubwira ngo nabanza sohore nyina agende uje mu cyumba baganire n'abana bonyine ngo arasohoka ngo soke ngo asohoka abana ati kweri turemeye kuko umukozi w'Imana kweri turemeye ku mukozi w'Imana. Iyo mama akomeza kuguma ngaha tacu twari kuvuga ariko kubera kuko umusoyi tumenye ko umukozi w'Imana turavuga mama watu uja kuturega uburere twobukura hehe ahuza data kunkeke data ntazaruhuka ahora muhoza kunkeke. Icyakabiri iyo data tarahangaha azataza munane agataza kenda niki twomwigiraho umugabo yamasoka adasezeye ngo mugore yamasoka kibahati yarafite imodoka aragenda abana badutezeho uburere kandi uburere nitwege tugomba kubabera mfitwize. Icyakabiri ni umurage mwiza umurage tuzoraga abana bacu birigaramo yaravuze agiye gufasha ubundi aravuga ngo icyo umuntu yoraga umwana we cy'agaciro ngo cyiza ngo si faranga sama diplome ahejuru samazu sama dolari sama buye agaciro ngo icyo umuntu yoraga abana biwe cy'agaciro ngo nagakiza kari muri Yesu Kristo. Cyari ikibazo cy'impano ngo impano mu Bakorinto ikibazo cy'impano ngo cyari cyarateye akajagari bikomeye cyane no kuvuga ku ndimi Uza kuvuga kundi ngo abantu bagazavuga mu ndimi mukajagari timukubona ko bimukubu nyine ubundi Bibiliya ntiyemera kuko biravuga ngo muvuge avuga ku ndimi ni babiri nabwo niyagira usobanuro ndihatabone gusobanurwa muceceke kuko nguvuga ku rurimi udafite ubusobanuro abayiywa kubwe ariko niyo basobanura abantu bose bagira gute bakubakwa turukunda kavuye kandi gahari ariko sigaba amabuzwa nk'abarindwi ku8 mu ikanisa ntawo sobanuye yanakavuyo ntabwo ariko Bibiliya ntiyemera. Paulo yaravuze ngo nimuvuga indimi muri babiri ntiyaboneka usobanura sabo nataboneka muceceke ureka kavuyo. Haleluya. Kandi twumvikane tujane Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo nubwo avuga ibintu bigera kuri bine bikomeye umuntu wiki uwo bigira muri kino gihe yokandagira abandi yobakandagira akabagota akabamara. Paravuga ngo nubwo nogira impano nubwo nomenya kuvuga indimi zose iz'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo tacumba disho cyane ariko ageye yuzuzanya. Ijambo rya mbere barisho bita ngo ni knowledge ubumenyi. Icyakabiri akabico bita ngo ni understanding comprehension gusobanukirwa. Icyagatatu akabico bita ngo ni wisdom mu Gifaransa ni sagesse la sagesse ico definition yayo niza yusabiriye hari kugira knowledge hakugira makuru ukagira makuru y'ibyana ukagasoma Bibiliya urayizi umutwe warayiborose warayize ufite amakuru ya Bibiliya. Icyakabiri ugomba gutera intambwe yo kwisobanukirwa wasobanukirwa rya jambo. Icyagatatu ukagira ubwenge kandi ubwo bwenge haleluya ubumenyi tubwiga ku ishuri usobanukirwa byatangiye mu bugingo ariko rero icyagatatu ico bita ngo la sagesse ndayivuga buke mu Gifaransa nimaraje kwisobanura. La sagesse c'est la capacité de savoir mettre en pratique ce que tu as appris. La capacité de savoir mettre en pratique ce que tu as appris. Ni imbaraga n'ubushobozi bukubashisha kumenya gushyira mu bikorwa ibyo wamenye. Rwandiko rw'Abakorinto rwa 2 igice cya 6 n'umurongo wa 4. Dusomye mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 4 aravuze ngo
ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Amen. Mwami Imana ishobora byose, ndagushimiye kuko tubaye imbere yawe data ku ijambo ryawe. Ndagushimiye Imana kuba turinze tukatugeza amasaha turi imbere yawe ubwoko bwa Imana. Reka ubuntu n'imbabazi zawe tubeho Mwami Yesu, twishimire tugaze imbere y'ubwoko bwa Mwami data uje bungana gutya, tugira ngo tugabure Mwami Imana, dushoboze Mwuka Wera nadushoboze Mana, kandi duhindura impanda natwe tuvugiremwo kugira ngo Mana byose bikorwe kugira ngo icubahiro gikomeze kibicawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza kandi ari wo kuko mushumba avuze iminsi umunsi dusigaranye ni none, ejo tukazataha dusubira mu rugo. Twishima Imana buryo twabanye hano, mwatwakiriye. Ndashimira itsinda ry'Abayumbe turi kumwe namwe twakomeje kugendana, mwese itsinda ry'Abayumbe, perezida, vice perezida n'abandi muyoboranye bose ndabashimira. Shimira cyane mushumba w'itorero rya EPG, nukuri uvuye kundi mutima ugize neza. Twabanye nawe kuva umunsi aje kunyakira ku kibuga kugeza none turacari kumwe. Imana ngo ishumugire neza, koze byinshi zakoze ku mitima yacu. N'abandi mwese shumbaho hano kuturarika gutekereza ni byiza. Abantu bose batuye hano bavandimwe mwese utuziranye dukorana umurimo w'Imana, turabishimiye. Imana ngo ijuru ibagirire neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma rero uyu munsi wo gusezera kuganira nusho ko tugomba kuganira ijambo nahaye umutwe w'ijambo rivuga ngo kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Iyo jambo ryanje ku mutima none, kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Dusomye amagambo y'Imana, uru n'urwandiko rwanditswe na Pawulo rwa kabiri. Inzandiko zose ni nyinshi, zavuga ko zari 4, hashitse 2, izindi zizashika, wenda zimwe zarashitse abandi barazihisha, zibwo tugiye gusubira mu nyigisho zose. Ariko urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urutorero ry'Ikorinto Pawulo yarishinze mu rugendo rwe rwa kabiri rw'ivuga butumwa, ahamara amezi 18. Muri azo amezi 18 yabwirije ubutumwa. Hanyuma yahasanze wari umujyi ukize cyane w'ubucuruzi, wari umujyi ugizwe n'abanyamahanga n'Abayuda, bwari uruvange n'Abagiriki. Hanyuma amaze kuhagera avuga ubutumwa bwiza. Yasanze ibigirwamana byinshi, ariko cyari ku isonga cyitwa ngo ni Afrodito. Cyo gijima cya Afrodito ngo cyari gifite abatambyi benshi, cyagira gusengera rwayo, cyagaza gitamba. Ariko uyu mujyi kubera kuko wari koraniro ry'abantu benshi bw'ubucuruzi, harimo ifaranga nyinshi, habaye ngo ibintu byinshi cyane bikomeye. Ariko Pawulo ko ndihuta kugira ngo ncuguze umwanya mvuga amagambo ushaka kuvuga, Pawulo avuga ubutumwa bwiza. Amaze kuvuga ubutumwa bwiza aragenda. Amaze kugenda abantu ngo atangira kuba ibintu bikomeye cyane, aho yahawe amakuru. Ariko muri torero ngo aho yafashwe na Priscilla na Kwiha ni wafashe kwamamaza ubutumwa. Amaze kuhava hasigara haba ibintu byinshi cyane. Bimaze kuhaba, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma yaje kubona amakuru, ahabwa amakuru na Kirowe ngo mukozi w'Imana ari mu itorero, amubwira amakuru kundiza akavuyo kabaye mu itorero. Ndetse yaje kubona n'urwandiko rw'Itorero ry'Ikorinto banditse rumwohereza, bamubaza ngo bamaze ibibazo bigera ku 8 kugira ngo bashe kubasobanura. Ikorinto, iyo nsomye amateka y'Ikorinto nicaye mpaye nsoma igitabo neza, ni copy conforme y'itorero rya none, copy conforme à l'original. Kubera iki? Kubera kuko Pawulo amaze kubavuza ubutumwa, hasigaye aba bintu by'amabibazo bigera kuri 8. Bamwandikira rero bamusaba unama, uburyo yabagira inama. Abandikira uko navuga mu rwandiko rwa mbere, abayezi bisubizo byabyo harimo amacakubiri ngo yari yadutse mu itorero ry'Ikorinto, ngo kuko bamwe ngo bagazavuga bakavuga ngo turaba Pawulo, abandi ngo turaba Kefa, abandi ngo turaba Kristo, abandi ngo turaba Apotre. Pawulo amaze kumenya amakuru arabwira ngo ndashima Imana kuko muri mwebwe ntawe nabatije usibye inzu yo kwa Kristo, kandi mwashizeho urufatiro rukomeye kumwubakisha mukuru yakubakaho. Ngo ariko umuntu wese niyubaka ngo amenye ko yubakaho, ngo niba yubakisha amabuye y'agaciro cyangwa nibakisha zahabu, niba yubakisha ibiti cyangwa ibikenyeri, ngo ariko urugero uzagera imirimo ni umuriro.
bamwe ngo bazavamwe imirimo yabihiye itokombeye, abandi bavandimwe imirimo yabo. Bwana Yesu asiwe sana. Kuko murabarira kuko Reverend yaravuze, ndashima Imana kubona na Madame Chantal niwe wangeje mwivuga butumwa muri iki gihugu. Chantal ndagushimira. Kandi ya mafaranga mwavuze naza yampaye ubushize ndatanga imvuga ngo naza umutima wari wambwiye ngo ndawishura amadeni. Abo twatanganye wa Mose mwari muhari niwe wari wayampaye. Yari yampaye niwe wari yambaye amafaranga. Ariko nyine yatanga n'uri wari yambaye. Yari yambaye amadolari agera kuri 400 arenga hejuru na 70. Nawushimira kubona kandi Imana ngishubwire neza. Byari binciyeho. Hanyuma rero ikibazo cya mbere ngo bamubashije bamubwiye cyane mu itorero na amacakubiri ngo yari yinjiye mu itorero. Bamwe bavuga ngo turabuyu, abandi ngo bavuga ngo turabuyu. Paulo arabacaha arabwira ngo muri abo bose nta wafiriye. Ariko jewe Paulo ngo nashize urufatiro kumwubakisha mukuru, ariko umuntu wese yakubaka ngo ariko naje kubaka yirinde cyane uko yubaka. Ngo niyo abayubakisha amabuye y'agaciro, ifeza cyangwa izahabu, ibiti cyangwa ibikenyeri, ngo ariko umurugero uzogera iyo mirimo n'umuriro. Haleluya. Haleluya. Imirimo y'umuntu ngo niyo koka azahembwa kandi nisha azaba avuye mu gucyo tagutyo. Kandi ko bizogenda nyine. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ushize narabwe ngo imirimo tuzohemberwa ni imirimo ibiri. Ni umurimo twakoranye umutima utaducira urubanza, ni umurimo twakoranye urukundo. Iyo niyo tuzohemberwa, iyindi yose izotokombera ishe irangira abantu bavemwe gusa. Bavemwe gutyo mboko. Kuko birevuga gute? Yohana yarandira avuga ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru riti uhereye none hahirwa bafira mu mwana. Umwuka nawurikize ngo baruhuka imihate yabo kuko bagiye kandi imirimo yabigize gute ibakurikiye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Esaya yarandika ngo nimuvuge neza ngo kuko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazotungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo arabacaha. Ikibazo cya kabiri bari bamwandikiye cyari ikibazo kijanye n'indowa. Kijanye n'iki n'indowa. Kuko ngo ikorinto hari ubusambanyi bukomeye cyane. Paulo ngo amara kubandikira arabwira ngo kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira umugore wiwe. Amen. Abandikira ikibazo cyo kuburanira cy'imanza ngo abakristo bari bizi impango zo kuja kuregana muri leta. Ibyo ni mpamvu ko biriho ari byo muri kino gihe. Timamona ko ari byo biriho. Ngo bari basigaye bagenda bagira imanza bakaja kuregana muri leta. Paulo arabaza ngo se muri mwebwe nta banyabwenge bahari bafasha abandi kukibura imanza. Muri mwebwe mwitorero nta abantu bari bo bafasha kukibura imanza. Muri yo muzoza mujana imanza muri leta z'abakristo. Amen. Amen. Muri kubona ko baboyeshanya bakajana mu bamwe bakarara mu mpimba. Tiko bimeze se kwibaza ibyo bw'itorero zo kujana mu maza mwikaza kubozanya nibinyabake. Paulo arabacaha aravuga ngo muri mwebwe nta abantu banyabwenge bahari bofasha gukemura ibibazo abandi bakabitunganya. Ikibazo cya gatatu cyari gihari cyari ikibazo cy'ameza. Amen. Uruhimbi. Icyo gihe ngo abantu bari basanga ituze ngo bageze bazana abatunzi bakazana iby'agaciro, abakene bakazana nyine ibyoroheje ngo bigatuma bitera kerere. Ngo mara gutera kerere arabwira Paulo aravuga ngo ubwo bwe bumeze gutyo umuntu wese azabanza iwe arya haga namara guhaga umunsi w'uruhimbi azana kantu gatoya n'ikimenyetso. Niwo turiya tuntuze ntekeza ko twatumanye twatangiriye tugira inzuzo, ariko umunsi ucugiye hari kibazo binini cyane ko abantu bageze azana abakene bakarengana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ku ruhimbi Paulo ngo yabiyamye yabagiriye nama kubw'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ngo nukugira ngo umubiri wa Kristo uhabwe icubahiro. Icya kabiri nukugira ngo abakene badaseba kandi arabavanirwa ari bene data. Amen. Ari bande? Ari bene data. Bwana Yesu asifiwe. Naringiye kuvuga kagani kamwe ariko ni kabene wamwe na bamwe bondakarira ariko reka nkareke umubwa mwene wawe. None yavuze hejuru y'abakene ariko simbivuze. Nuko nyine namwe murabyumvise. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ica gatandatu ngira ngo niba cyari gatanu cyari ikibazo cy'impano. Ngo impano mu Bakorinto ikibazo cy'impano ngo cyari cyarateye akajagari bikomeye. Cyane cyane ngo kuvuga ku ndimi.
Biza kuvuga ku ndimi ngo abantu bagazavuga mu ndimi mukajagari timu kubona ko bimukubu nyine ubundi Bibiliya ntiyemera kuko biravuga ngo muvuge avuga ku ndimi ni babiri nabwo niyagira usobanuro ntiyatabone gusobanura ngo muceceke kuko nguvuga ku rurimi udafite ubusobanuro aba yiwa kubwe ariko niyo basobanura abantu bose bagira gute bakubakwa murukunda kavuyo kari bwahari ariko sigaba amabuzwa nk'abarindwi ku8 mu kanisa ntawe usobanuye kavuyo ntabwo ariko Bibiliya ntiyemera Paulo yaravuze ngo nimuvuge indimi muri babiri ntiyabone kusobanura sawa nataboneka muceceke ureka kavuyo Haleluya. Arabo kandi twumvikane tujane Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Arabwe ngo nungo na avuga ibintu bigera kuri bine bikomeye umuntu wiki uwo bigira muri kino gihe yokandagira abandi yobakandagira akabagota akabamara. Paravuga ngo nungo nogira impano nungo nomenya kuvuga indimi zose iz'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo tacumba disho. Haleluya. Ko uvuga umuntu kutameza kumenya indimi zose. Haleluya. Ari mu kumenya agafaransa gatoya akazasigara avuga akabwira n'abakecuru batize bategeye ku ishuri karabwira umukecuru utize ku ishuri ifaransa waragira kwibaza amen tiyongeyeho none akongereza amenya agafaransa n'akongereza mama we zaso zaya zaki urasokinga batakizi ngo baragira gute. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Erega umuntu azavuka ariko niko bimeze. Avuga icyakabiri. Arabanguretse kuvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Ngo nubwo nogira impano yo kwishurirwa yo kwerekwa. Ngo nkamenya ibihishwe byose. Haleluya. Nta rukundo mbabinduse k'icuma kirenga. Icyagatatu ngo nubwo nagira kwizera kubasha kurandura umusozi. Kugira umusozi ngo vanga nta rukundo nta cuma dico. Aravuga ngo bwakane ngo nubwo nagira impano yo gutanga ngatanga ibyanje byose cyane cyane iyo bigeze ku bene wacu byo gutanga. Haleluya. Hari atuba bari abagabo nibitangaza nerese kuja kubwiriza ahantu mu banyagihugu bari adutuye nza kubwiriza ahantu mu mareko barabwiriza ahantu naratangaye kabisa. Hari abantu basobanukiwe gukorera Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu basobanukiwe gukora Imana. None rero baravuga ngo tumare kubwira twari babiri twari umundo turango tumare kubwiriza bama bazana indobo ya yindi igera hangaha ya yindi imwe nini imwe y'ubururu igera hangaha barayirunda kandi nta noti ya 500 yari irimo zari noti z'igihumbi gusa iruzura neza aratsindagira ngo mare revera pasteur wari wadutumiye arayiterura ishira mu maguru yanje n'uwo mushumba mukuru ni wari watumiye revera mugwaneza aho yaratuye abugira afite muri Amerika aho yaratuye Kitengere ahitwa ni Kitengere umurastaman wawo uzinze imisatsi yabonye akazi abwira akazi amweza amafaranga yari hafi amezi agira kuri 7 aravuga ngo njewe nabonye akazi Imana ngiye Mungu amenibariki na kazi lakini sina kazi sara kushiriki nta kanisa afite gushirira ariko sinorya icyacumi ni ibicacumi ndi umukristo aravuga ati nzoza ngikweza njewe rastaman w'urumogi azi agaciro k'icyacumi aravuga ngo sinorya amafaranga nkoza ntaho nsengera reka zaza kweze kuri aravuga ati kubera iki aravuga ati ndatanze icyacumi baraka nitaitoa wapi hata nitoe pesa fungo la 10 nipate baraka. Rastaman ariko twega basabuzuzugwa bagatanga haleluya bagahanura bazabi ibicacumi. Imana tubabarire. Haleluya. Avuga icyanyuma rero kwe nje kugera kuri hari aravuga ngo nubwo rero ngaravuga ngo ni gute gice cya 15 ngo abakorinto ndibemeraga umuzuko ngo bamwe baravuga ngo nta bazazuka bafuye ndi bazazuka aravuga ngo Paulo aravuga ngo niba abafuye batazuka aravuga ngo ico nayo kumenya nico nababwiye n'umwami Yesu. Haleluya. Aravuga ngo Yesu azuka hari babahamya ijambo rya mbere ngo yabonekeye Kefa amaze kuzuka icyakabiri ngo abonekere intumwe 12 icyagatatu ngo abonekera abantu basaga 500 ngo bamwe muri bo baracyariho icyakane ngo abonekera intumwe 12 ngo naje anyiyereka nk'umwana w'icenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aravuga ngo muzuko niba abafata urazuka ngo Kristo nawe ntarakazuka. Haleluya. Kandi ngo niba abafa batarazuka ubutumwa twiza tuvuga nta gaciro kandi ngo Yesu niba yatarahasuka ngo abafuye bamaze kurimbuka
ngo kandi niba Yesu atarakazuka ngo tuba duhindutse abagabo b'ibinyoma bahamye ibinyoma nkuko bavuga Imana ngo Imana Yesu yutakize kuzura. Bwana Yesu asifiwe. Ngo ariko agere ku 19 araba ngo niba muri ubuzima twiringiye gusa ubuzima ariho twiringiye Yesu Kristo gusa arwe twiringiye gusa ngo tuba duhindutse kugirirwa impuhwe nk'abandi bose. Ngo agere ku 12 15 araba ngo ariko Kristo yarazutse muri we muganura wasinziriye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Atukuze mu ngomile. Amen. Ico gice nico gamre nizo yaza defanda gusa Paulo mu rwandiko rwa mbere. Urwa kabiri rero nuko ngo yaramaze kuvuga nya abakorinto ngo barakana. Baravuga ati Paulo ntabwo ari intumwa, Paulo ntabwo ari intumwa baramupinga. Mu rwandiko rwa kabiri yarimo defanda ministeri yiwe. Ashaka kubereka ko yari intumwa nawe. Ngo bahakana ko atari intumwa. Aravuga ngo njewe ndi intumwa Paulo. Kubereka. Ababwira ngo ibibazo yagiye abo ngo inshuro nyinshi ngo inkuge zamenetse ndi mu nyanja mugenda. Inkuge nyinshi ngo abantu bene wacu ngo bagize gute bankubise banziza ubutumwa bwiza. Haleluya. Inshuro nyinshi nagiye mpura n'imibazo bizira ubutumwa bwiza. Mubwiye kindi bigeze kuncisha mu idirisha barimo bampiga. Ngo niki ayose ngo nibimenyetso bigaragaza ko ndi intumwa. Ikindi congeye Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ngiye kishishi nakubise inkoni nyinshi n'umubabaro. Ngwageranga aravuga ngo nogire ngo nirate mwese ndabarusha. Kuko jewe ndumuzi w'Ibinyamini avuga amagambo menshi se badukurikira. Ngwaje kurangiza Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abemeza kuko nawe ari intumwa. Ngwagere ku gice cyacu gitagatandatu twavuze. Aravuga ngo twiha Agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyaha. Kwiha Agaciro ni kirero. Singeze mu isomo ryanje. Nihuta. Haleluya. Amen. Ijambo rya mbere Kwiha Agaciro birasobanura ngo nukwiyubaha. Kugira gute? Kwiha Agaciro ijambo rya bisobanuro ya mbere nukwiyubaha wewe. Icya kabiri. Haleluya. Ngo nukwirinda mu bintu byose. Amen. Kwiha Agaciro nukwiyubaha. Ukaba umudamu wiyubashe, ukaba umuririmbyi wiyubashe, ukaba umuyumbe wiyubashe, ukaba umugabo wiyubashe, ukaba umushumba wiyubashe. Kwiyubaha. Kwiha Agaciro nukwiyubaha, Kwiha Agaciro nukwirinda mu bintu byose. Amen. Gatatu. Kwiha Agaciro niki? Ngo n'urwego umuntu azayinjiramo rwamara rwo nyine ngo rukamushira hejuru. Okay. Ndadimje. Ngakwa kundi n'urwego umuntu ngo yinjiramo yamara kuja rwonyine ngo rukakuzamura rukagushira hejuru. Kwiha Agaciro. Amen. Mwiha Agaciro kabagabura bizima. Manishima. Abantu kino gihe ndyaho sinzi kubimeze ndibakiha Agaciro. Abantu bamwe si bose. Uri mukuru w'umuntu ntakora. Ukareba imyaka yiwe ukoresha kwa kundi Kristo twage tuvuga ngo bagazafita ngo ni age mental. Bagazafita ngo quotient intellectuel. Ngirangana n'imyaka y'umavuko ugabanyije n'imyaka y'ubukure yagomba kugeraho ugakubona 100. Ko bagazavuga kera muri wisdom scholarship. Babyibuka twitubize mu ndani. Haleluya. Kuvuga ngo mureba imyaka maze mu ikanisa n'ibyaha yakora ukabona ntazayiha Agaciro. Tazagira gute? Tazayiha Agaciro. Kwiha Agaciro nukwiyubaha. Kwiha Agaciro nukwirinda muri byose. Kwiha Agaciro n'urwego umuntu azayinjiramo rwonyine rukamuzamura. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu bakavuga muhana bakavuga ngo uriya kweli ni umuyumba arabikwiriye. Uriya kweli ni umuririmbyi arabikwiriye. Uriya kweli ni umushumba arabikwiriye. Kubereka rwego rwagize gute rwaramuzamura. Siko turashari kumwe. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Turarangiza. Kwirinda ikintu cyaricyo cyose byatuma ngo umbiheshe umuntu icubahiro. Kane rero ngo nukumenya umuntu uriwe. Nukwisobanukirwa, ukisobanukirwa uriwe. Veo de safari. Ukumenya identite yawe. Kane nukwisobanukirwa. Jewe nguku ni umushumba. Ngomba kwimenya ko n'umushumba hari indangagaciro z'umushumba kandi ngomba kuzikora nk'umushumba gasobari kuba ndiwe kuko identite yanje d'abord ndi umukristo. Amen. Kandi umukristo ari biburanga. Hari umugabo witwa ngo ni John Pipe yanditse imiterere 45 iranga umukristo.
imitere 45 iranga Kristo. Ijambo rya mbere ngo ni umuntu umeze nkuko yitwa. Izina ryiwe niko yitwa kandi kwasa. Amen. Hey! Amen. Amen. Hallelujah. Amina sana. Kwiha Agaciro nukwisobanukirwa. Niba uri umumama ukamenya ko uri umumama wo mu rugo, washatse ufite umugabo ufite n'abana. Niba uri umugabo ukamenya ko uri umugabo ufite umudamu n'abana, washatse ukiha Agaciro nk'umugabo ufite urugo. Reka kwigira umwana uri umugabo. Amen. Shika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nugusarukiye nyine akavuga ngo uyu ni umugabo koko. Uyu ni umugabo yarashatse. Uyu ni umuririmbyi. Ukaba umuririmbyi ufite identite y'uburirimbyi. Ufite imuranga. Kwiha Agaciro. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nukumenya identite yawe. Nukwisobanukirwa. Hari abantu mureke musige umwana kurira n'ibisanzwe kandi uburenganzira bwiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hari abantu batazi kuko ari abagabo, hari abantu batazi ko ari abagore, hari abantu batazi ko ari abashumba, hari abantu batazi kuko ari abaririmbyi, hari abantu batazi ko ari abayumbe. Aza yitwa izina umuyumbe ariko imirimo ye igakontrediza bwa buyumbe bwiwe. Aza yitwa umushumba ariko imyitwarire ye igakontrediza bwa bushumba bwe. Aza yitwa ngo ni umuyumbe nuko nundi wese. Ariko kwiha Agaciro nukumenya identite yawe, nukwisobanukirwa uriwe. Wamara kwisobanukirwa ugakora nkuko bikwiriye ukukwe witwa. Amen. Woo! Niba uri umushumba ugakora imirimo y'abashumba, niba uri umuririmbyi ugakora imirimo y'abaririmbyi, niba uri umuyumbe ugakora imirimo y'abaririmbyi, usobanukirwa identite yawe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Simon n'umugabo w'umunyamerika yaguye muri ndege ejo bundi 2013. Maise Monro ndamukunda cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaravuze ngo ntugapfe yuko ngushaje, ngo ntugapfe yuko uri umusore, ngo ari uguzopfe wividuye. Avuga ngo kandi umukristo nyawe muri urugendo ubuziye yakora, ngo agomba kuba umukristo ubashe gusubiza ibibazo bitanu muri isi. Ijambo rya mbere kumenya ngo njewe ndinde. Njewe ndinde. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wamara kumenya uriwe ukamenya kwisonera ubwese ko ndi uyu nguyu navuye hehe. Kumenya originalite yawe y'utumutse. Wamara kumenya uri none se ko nimenya uwondi we kamenya navuye none se why am I here? Kubera kindi hano. Ndiyo. Kubera kindi hano, kubera kindi ndaje muri tore, kubera kindi nabaye umushumba muri tore, kubera kindi natuye muri Kanani, kubera kindi natuye muri umuhana. Kubera iki ukamenya impamvu iyakuzanye. Icyakane ukamenya ngo so none ko maze kumenya ico naje gukora none ko ndakora iki. Ikibazo cya gatanu ukavuga ngo ese nyuma y'ibibazo nzoja. Ibibazo bitanu ugomba kumenya gusubiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwiha Agaciro nukwisobanukirwa ukamenya uriwe. Hallelujah. Amen. Gatanu ariko bwa nyuma kugira ngo twinjire n'ubundi turashaka tugenda ngo nukwifata uko bikwiriye. Nukwifata uko bigize gute? Bikwiriye. Kugira imyifatire gukwiriye. Ni uri umushumba kugira imyifatire y'umushumba. Kwabaraga n'umugabo muze muzuzi wapfuye ngo nakuvuga ejo namukuzeho. Imana ifatire no sindire kubera kuko yamukoze nzandira. Nzombaranye. Hallelujah. Kubera ko n'umugabo nigiye ho bituzisha. Umunsi burara buca arafa. Yari yaciye ahantu muri hari mu rufu cyane. Yamavuga ngo ntiyoreka meza. Arazamuka arenga kuri gatobwi wacu ngo ashike turatarama. Wagenda muri baraza y'abapasteurs ngo bagere nka saa 7 acika abashumba kandi we wari revera. Arabacikaza mu gitaramo. Turatarama ngo dutarame. Imana iratubwira ngo revera ku Imana iratubwira ngo ngiye gupfa. Aravuga ngo nico cyanzanye ngo naje kubasezera. Ngo bari yase ngo aremwe dufashe tugafatikanye dahuje. Ngo naje kubasezera ngo Imana yarambwiye ngo ngiye gutahuka mu bwana. Turasezerana turatarama ngo bushinga ka saa 10. Turatandukana nawe ngo busharamanuka ngo agere mu nzira yasivye kabiri muri plane bamuca umutwe. Agera ute acu umutwe. Hele state taone. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amina sana. Hallelujah. Atukuzwe. Kwifata nk'ukuri niba ururirimbyi uje wifata nk'umuririmbyi. Niba uri umunyamasengesho uje wifata nk'umunyamasengesho. Niba uri umushumba uje wifata nk'umushumba. Niba uri umudiyakoni uje wifata nk'umudiyakoni. Niba uri umuvugabutumwa ifata nk'umuvugabutumwa. Niba uri umumama mu rugo ifata nk'umumama mu rugo. Niba uri umugabo mu rugo ifata nk'umugabo mu rugo. Asante.
umenye kwifata neza. Haleluya. Atukuze Mungu amina. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Sikora mama mwe muri kino gihe uri mugureba ugasanga umugore mukuru wareba izari mu kwitekerezo azu yikwivumbi gufata ko ukabona umuntu akavuga ngo umuririmbyi hora ku gatuti umuririmbyi n'umuvuga butumwa azaririmba rimwe sose karima bose azarimbisha abantu bose ariko reba ukuntu yifata ukibaza ngo uyu ni muvuga n'umuririmbyi uzi kwifata umuyumbe nuko ngo nabayumbe. Kwiha Agaciro nukumenya kwifata ukuri kwifata neza. Amen. Niba navya bintu gise bikora utaraba ubuyumbe warakijwe ara umuyumbe hindura niba umaze kuba umama tukomeza kwifata nk'umukobwa. Niba uri umuseyi tukomeza kwifata nk'umutarabya utaragira abana. Ushize nababwiye ngo abana baduteze ibintu bibiri si bitatu. Abana baduteze ibintu bibiri gusa baba ari twabyaye. Baduteze iki? Baduteze ko umurage Bwana asifiwe sana. Baduteze iki uburere cyane abana bacu bagendamwe. Subwo tubabwira ni imyitwarire yacu baza bigiraho. Mukozi w'Imana umwe se imuvuga hangaha ayirese kuja ahantu umuseyi yamubwiye ngo aje kumbwigishiza abana ngo abana bamunaniye. Sawa. Aragenda ngo amare gushika abararya ngo amare kujya nijoro giye cyo kuganira kiragera. Ngo umuseyi wa museyi garagwa ati ndaragutumiye kugira ngo uganirire abana banje bananiye. Ubanganizwe kumasha kwangana nk'umukozi w'Imana. Aramuganiriye ngo amare kumuganira. Wa mukozi w'Imana ngumva kumutima umubwira ngo nabanza sohore nyina agende uje mu cyumba bagane n'abana bonyine. Ngo arasohoka ngo soke ngo asohoka abana ati kweri turemeye kukura umukozi w'Imana. Kweri turemeye kumukozi w'Imana. Iyo mama akomeza kuguma hanga tacu twari kuvuga. Ariko kubera ko kumusoyi tumenye ko umukozi w'Imana turavuga. Mama watu usha kuturega uburere twobukura hehe ahoza data kunkeke data ntazaruhuka ahora muhoza kunkeke icyakabiri iyo data atarahangaha azataza munane agataza kenda niki twombwigiraho umugabo yamasoka adasezeye ngo amugore yamasoka kibahati yarafite imodoka aragenda abana badutezeho uburere kandi uburere ni twege tugomba kubabera mfitwize. Icyakabiri ni umurage mwiza umurage tuzoraga abana bacu birigramo yaravuze agiye gufasha ubundi aravuga ngo icyo umuntu yoraga umwana we cy'agaciro ngo cyiza ngo si faranga sama diplome yo hejuru samazu sama dolari sama buye agaciro ngo icyo umuntu yoraga abana biwe cy'agaciro ngo nagakiza kari muri Yesu Kristo. Haleluya. Ajo muri mukozi w'Imana yabikozeho intumwa Paul Gitwaza yaravuze ngo isekajabika ngo ntanka yamusigiye ngo ntabutunze bufatika yamusigiye bufatika ngo ntabwo yamusigiye ngo cyo yamusigiye gusa ngo yamusigiye agakiza ngo kandi kubera ko gakiza ngo nta ndege yo kwisi atekeza ngo ataragenda ngo nziza ngo nta hotel nziza bwisi atekeza ngo ataragora ngo nta muntu ukomeye kwisi ataragitira ngo ariko ntiyabiheshwa n'icyo ngicyo abiheshwa ngo ndasi wagize umujana agakiza musizemo. Asante Yesu. Bandi bari mukubaraga amatiko yo base wabo n'abanyina wabo abandi bakaraga iki uzuraga abana bawo gakiza umurage mwiza waraga abantu utazashira utazabura utagajuka nagakiza kari muri Kristo. Amen. Manishimwe. Mani himbaza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Kandi bwangivyo Kwiha Agaciro bihera bihera imbere mu mutima. Bihera mu guhinduka imbere mu mutima. Sizo kuvuga ku kanwa ni bihera imbere mu mutima n'umurimo w'Umwuka Wera. Biriya Yesu yaravuze ngo kandi uwo mwuka naza ngo azatsinda abantu ngo bemeze ibyaha byabo. Haleluya. Amen. Uwo mwuka Wera naza ngo azatsinda abantu abemeze ibyaha byabo. Guhinduka Kwiha Agaciro sizo kukanwa tibiza bitangira kwisiga ngo wisige babandi mu kwisiga ni byiza ntawe naje kugaya ntaje koza wisiga ushaka uzo wisiga byinshi ngo bihere ngo ngagize gute Kwiha Agaciro ni umurimo utangira mu mutima kandi aje wawe uzi gukoresha n'Umwuka Wera w'Imana. Amen. Cyane. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Pawulo azandikira Abaroma 8:11 aravuga ngo niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwebwe ngo mwizere kuko nzabazurana wa musimbero niba atuye muri mwebwe niba muri wewe Dima haki kako este maono. Haleluya. Amen. Uzo Wiha Agaciro nk'umukozi w'Imana Wiha Agaciro mu wawe Wiha Agaciro mu muhana
w'Agaciro mu bana, w'Agaciro mu bagabo, w'Agaciro nk'umukozi w'Imana ugaburizayo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Paulo yabwiye Timotheo, aramwe ngo Timotheo we, Bwana Yesu asifiwe, ngo mu nzu y'inyumba ngo ndi abamwe ibikoresho bimwe ngo by'Agaciro gukoresha iby'icyubahiro ngo n'ibindi byo gukoresha iby'ucwara gikeye. Ariko aravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidakwiriye ngo azaba ahindutse igikoresho cyiza kizima kigira nyiraco ngo cyatunganyijwe gukora imirimo yose myiza. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro azaba ahindutse igikoresho cyiza kizima kigira nyiraco ngo cyatoranijwe gukora imirimo myiza. Tara yo constante. Kakile orde. Tao de mer. Du milango ya. Neno la Mungu we. Ai. Bwana asifiwe sana. Atukuzwe. Tukuzwe Mungu wa milele. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Mungu milele. Milele sana. Ishanyuma rero muri iyo ngiyo nari ngasobanura Agaciro cyarico. Ishanyuma ngo Agaciro gasona Agaciro iyo umaze kubimenya Bwana asifiwe. Amen. Umaze kwifata ukifata nguwo ukamenya uriwe ngibi kurikira kiza bizabizana ibindi bintu bingahe nihuta. Iyo umuntu amaze kwisobanukirwa akamenya ko ndi pasteur kuko ndi umushumba, ndiyo kamenya kuko ndi umuhudumu, kandi ngomenya ko ndi umuyumbe, kamenya kuko ndi umuvyeyi ngomba kubera icyitegezo abana banje, kamenya kuko aho ngeze urugero rwiza ngezemo ngomba gutanga ikigero rwiza mu muhano. Kandi nkimenya dore ibintu bizabizana ibintu bigera kuri bigahe bigera kuri bine. Kandi ijambo rya mbere Bwana asifiwe. Amen. Ngo ni aja bavuze ngo ni aja causal de la vie nouvelle, nico kintu kizakizana ubuzima busha. Umuntu akaba musha, shika umuntu agahinduka aho kiumbe kipya. Sikia neno. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Bimuzana iyo umuntu amaze kwimenya uwo ari we bizana ubuzima busha, imihindukire umuntu agahinduka. Amen. Kamenya ngo nabaye umugabo ndi umugabo ngomba gukora imirimo y'abagabo, ndi umushumba ngokora ku mirimo y'ikibasho y'abashumba, ndi umuvuga butumwa ngomba gukora imirimo y'uvuga butumwa, nduyu ngomba gukora uyu nguyu ngomba gukora imirimo y'anyoneza. Aza yimenya bikazana imitere, bikazana ubuzima busha, bigahindura imitere bigenda kugenda. Wewe ni barua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Rero ndi kavoma yaratwigishije arimo twigisha leadership pastoral. Leadership ya pastoral umushumba wari we. Nari ngize ngo nije kwandika ngo sezere nje gusezera nicare. Kuko n'ubundi naraye nsomye amagambo y'umupasteur w'Ibukavu wo muri Philadelphia. Yeruse kwandika urwandiko asezera ku bushumba, yari revera w'ikanisa Ibukavu. Basezera ku mukobwa we yatwaye inda. Ngo aravuga ngo yabwandi kubera gusezeye umukobwa urwo rwanje rwananiye. None se umukobwa wanje utwaye inda aravuga ati tubuze kwifujije rivuga ngo abasi abo gutoza mu nzu yiwe kubaha Imana. None gabzaranani aho umukobwa wanje atwaye inda azikurinda abo azikurinda none gabzaranani n'ubu yarasezeye bari inyigaranga ngo sindakwiza karakter. Naje uwo munsi kavoma twigisha intangagaciro z'umushumba, naravuze ngo kwandika gasezera kaje kwicara byashobora gukora umurimo wena zose byashobora bake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu amaze kwimenya uwo ari we akora imirimo myiza, azahindura imibereho, agahindura imyitwarire. Amen. Wawa kofiwe muyumbe akazagenda muhana bakavuga ngo ni umuyumbe. Uyu ni umuyumbe nyine mwitwarire, agahindura imyitwarire yiwe yarakijijwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Isakabiri ngo bisabe kuremamwo ukamenya kuko wowe uri umwana w'Imana kandi ugomba guhesha Imana icyubahiro.
uzumenya kuri umwana w'Imana kandi ugomba guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Buri ambasaderi mu kindi gihugu agira ibintu bitanu bimuranga cyane bikomeye kuruta ibindi byose. Ambasaderi nguni bano barahari ari wa ambasade menshi. Ba ambasaderi agira ibintu bigera kuri 5. Ijambo rya mbere. Bwana Yesu asifiwe. Ngo mu gihugu arimo abahagarariye ya leta yawo yose abayihagarariye. Kandi kwera ko yihagarariye ngo agomba kuwesha icyubahiro cya gihugu cyawo. Agomba kugira indangagaciro nziza mu buryo igihugu cyo kitagawe. Kuko iyagawe igihugu cyo kiragawe gitekiba kigawe. Cyane. Icyakabiri ngo ahorana pasiporo y'ubwene gihugu bw'igihugu, pasiporo y'igihugu cy'wabo. Ntaza koresha ijyahano azahorana ida pasiporo yayo. Icyagatatu ngo ahora abaza amakuru y'iwabo. Agabaza iki? Kwiwabo habyutse hageze gute? Icyagatatu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ashaka iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Wesha icyubahiro igihugu cye. Okay. Kabiyose. Amen. Ariko tubazanye ni gute umukristo umukuza mu ikanisa agakora imirimo ye hanze kandi ari umukristo. Ko murabona kuko umwana w'Imana twatadesha Imana icyubahiro. Biravuga ngo izina ry'Imana ngo riratukwa ku bwanyu. Rigira gute? Riratukwa ku bwacu. Iyo tutiha agaciro k'abakozi b'Imana burya tuba dusuzuguza tuserukije. Biko baravuga ngo niho turi mu cimbo cyane cya Kristo. Imana isa nkaho ibingingira muri twe kugira ngo tugire tubunge n'Imana. Turi mu cimbo cya Kristo, turi ambasaderi. Ubu ngubu mpaka zanga Yesu ni wari kuhagarara ariko kubera ko yafatiriye wenda nije waje. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo ni wari kuza kubwiriza hanga ariko kubera we impamvu runaka nije waje. Hagarare Kristo. Ndiyo. N'Imana ma guhagarara Kristo ko ari bitakuta kwini Yesu. Tujiyazarisa. Haleluya. Amen. 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 Niwe tukugira ngo nshonga umwanya nde gutinda cyane ndangize. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuvuga menshi navuze muri umuhana wenshi. Niki kwiha agaciro bizabizana. Kwiha agaciro Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuze. Biduheza ngo kubaha Imana. Biza biturehereza kubaha Imana. Iyo twihaye agaciro bituremamwo umutima wo kubaha Imana. Kubaha iki? Kubaha Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yobu yaranditse aravuga ngo Uwiteka Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iyo twiha agaciro icyo bizayuzara ubuzima bwo kubaha Imana. Tukubaha Imana mu mvugo zacu, tukubaha Imana mu myitwarire yacu, tukibaha Imana aho tugenda aho dutuye, tukibaha agaciro. Yemewe ntaco mvuze ariko nari kukivuga. Kandi ntaco wenda gize reka ngirekera aho ngaho ariko nuhigimye bavuze. Cyane. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko ga ubwenge ni bwiza. Ubwenge ni bwiza birivuga ngo nureka ubwenge zanje zo kureka. Hari gihe tuvuga amagambo twayavuga kubera kutatubuza ubwenge. Tukabura ubwenge. Lakini iyo twubasha Imana, iyo twiha agaciro bituzana kubaha Imana. Hari ingeso zigera ku 8 za Kristo Petero yanditse. Amen. Petero yanditse gutera avuze ngo kandi ibi ngo barizo bituma mugira umwete wose. Ibi igice cya mbere n'umurongo 5 ngira ngo rwandiko rwa mbere imato rwa kabiri aho ngasiri musugandiko. Ngo ibi abarizo bituma mugira umwete wose. Kwizera ngo mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kwirinda mukongereho kumenya ijambo ry'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Ngwizo nibigwira muri mwebwe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kuzo kumenya umwami Imana. Imbushaka kugira ubwiza. Kwirinda n'imbuto ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo twubase Imana rero bitwungura iki?
niyo ngana kumusoza. Iyo twubasha Imana niki biza bitwungura. Twavuze ngo iyo umuntu yihaye agaciro bizara kubaha Imana. Iyo twubasha Imana niki bero bizara. Ndabisubiramo. Iyo twihaye agaciro ng'abakozi b'Imana bagabura ibizayo biga gute bizara kubaha Imana. Iyo twubasha Imana niki cyo bizara. Nibigiye kuvuga nkabingahe mbe ndarangije. Ijambo rya mbere Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo bitanga ubwenge no kumenya. Aho. Iyo twubasha Imana biza bitanga ubwenge no kumenya. Kandi ubwenge bw'Imana buva hehe? Ninde ufite Bibiliya dusomere papa? Mweze mikrofone nihuta. Soma ngisura gifite. Rwandiko rwa Yakobo igice 3:17. Kumva ubwo bwenge tuzaduhabwa no kumenya. Murongo wa 17. 3:17. Rwandiko rwa Yakobo. Yakobo 3 murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu 3:17. Yego. Biravuze ngo urwandiko rwa Yakobo 3:17. Ariko ubwenge buva mu ijuru. Ariko ubwenge buva mu ijuru. Ijyambere buraboneye. Isambere buraboneye. Kandi nubwo amahoro. Isakabiri bugira amahoro. Nubwineza. Isagatatu bugira neza. Bwemera kugirwa inama. Isakane buza bwemera kugirwa inama. Bwuzuye imbabazi. Isagatanu bwuzuye imbabazi. N'imbuto nziza. Isagatandatu bwuzuye imbuto nziza. Butarobanura ku butoni. Isakarindwi burabona ku butoni. Kandi butagira uburyarya. Munani ntibugira uburyarya. Komeze. Oyerekera ngaho. Haleluya. Imigani 1:7. Imigani 7. 1:7. Igice cya mbere umurongo wa 7. 1:7. Imigani igice cya mbere umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo kuba Uwiteka n'ishingiro ryo kumenya. Kuba Uwiteka niryo shingiro ryo kumenya. Ariko umupfapfa ahinyura ubwenge. Ariko umupfapfa azahinyura ubwenge. Nibwiriza. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari amagambo atatu abongereza bazabakunda bakoresha cyane ariko ageye yuzuzanya. Ijambo rya mbere barisho bita ngo ni knowledge, ubumenyi. Icya kabiri akabico bita ngo ni understanding, comprehension, gusobanukirwa. Icya gatatu akabico bita ngo ni wisdom. Wisdom mu gifaransa ni sagesse. Sagesse, la sagesse ico definition yayo niyiza yusabiriye. Hari kugira knowledge, hakugira amakuru. Ukagira amakuru y'ibyana, ukagasoma Bibiliya urayizi mutwe, warayiborose, warayize, ufite amakuru ya Bibiliya. Icya kabiri ugomba gutera intambwe kwisobanukirwa. Wasobanukirwa rya jambo. Icya gatatu ukagira ubwenge. Kandi ubwo bwenge, haleluya, ubumenyi tubwiga ku ishuri. Usobanukirwa byo batange mu bugingo. Ariko rero icya gatatu ico bita ngo la sagesse. Ndayivuga buke mu gifaransa n'Imana yo kwisobanura. La sagesse, c'est la capacité de savoir mettre en pratique ce que tu as appris. La capacité de savoir mettre en pratique ce que tu as appris. Ni imbaraga n'ubushobozi bukubashisha kumenya gushyira mu bikorwa izo wamenye. Amen. Izo wumvise ukabisobanukirwa utera intambwe ya gatatu yo kumenya kubishyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rizarigira agaciro mu muntu iyo ateye intambwe zine. Intambwe ya mbere ni ukugira umwete wo kurisoma. Intambwe ya kabiri ni ukugira umwete wo kuritekerezaho. Intambwe ya gatatu ni ukugira umwete yo kuryigeraho. Intambwe ya kane ugashyira mu bikorwa bizakubwiye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ishuri rya mbere ryo kugira umwete wo kurisoma wenda riba bifite abanyeshuri benshi. Classe ya kabiri yo kuritekerezaho ribayita abanyeshuri batangiye kugabanuka. Intambwe ya gatatu yo kuryigeraho, haleluya, abanyeshuri baba batangiye kuba bukeye. Zanumva ngo hari umugabo umwe wigeze kubwiriza arabwiriza ngo umugore arambwira ati wawo wabwirije neza ariko nuko wazubwira ataje. Wari wabwirije neza ariko wazubwira tiyaje. Yasiruze. Mana. Kuko abantu bimeze nk'unyine. Bavuga batangira kuvuga akabatanga ngo runaka niba bavuga. Oyaye ibyiza nibazo uzavuga ijambo ry'Imana uziyerekezaho. Wirebe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Mungu wa mbele. Turashari kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Iyo twiha agaciro bizara kwiyubaha. Iyo twiyubaha Imana bizara kugira gute kubwenge n'ubumenyi. Kubwenge twamenye. Hari umugabo umwe
no muri Australia muzamubona yitwa ngo ni ngo niki ntagira amaguru ntagira amaboko azabwiriza bamushaka gatanda ndamukurikira cyane azabwiriza neza cyane uzomurebe uzomushaka ku YouTube uzomubona ntagira amaguru ubushize yaretse kuja muri Philippines aja kubwiriza arabwiriza bamushaka gatanda abwiriza Imana avuga Imana ukuntu ngo itazayihenda ko yari mu bwambi wayo ngo igihe yavutse ngo nyina yarage kumwica avuga ati ikintu kirema ndakijana yeye ngo ariko aravuga ati nihangane ngo nakubyaye ngo aramurera ariko aramureza anterazi ko asova mvuga butumwa ukomeye cyane ubunyine mvuga butumwa ubushize agiye muri Philippines arabwiriza umugoroba umwe gusa avuga imbaraga z'Imana avuga umugambi w'Imana ko ntawohindura yemeye kuko Imana imugira ikimuga ariko kamuvuga butumwa avuga izo mbaraga avuga kwizera arabivuga umugoroba umwe hakira Yesu ibihumbi 75 Yesu we ufite amaguru ufite amaboko wabwirije bangahe ni bangahe bamaze gukizwa kubera ufite amaguru ariko kimwe gitafite amaguru n'amaboko umugoroba umwe gusa 75 zakira Yesu kumwami n'umukiza tacho tuzireguza nabo bari abantu nkatwe tacho tuzireguza haleluya Vanessa siviwe bitanga ubwenge icyakabiri inyungu iyo tumaze kumenya kwiha Agaciro bikabyara kuba Imana icyakabiri kuba Imana ico bize bituzanira ngo bituheza umutima wo gutinya icyaha n'igisa n'icyaha muzewe umva iryo jambo iyo tumaze iyo twiha Agaciro nk'abakozi b'Imana biza bibyara umwana witwa kubaha Imana nacizo biza bibyara umwana wa kabiri witwa ngo n'umwana wo gutinya icyaha n'igisa n'icyaha kuogopa dhambi kuchukia dhambi Yosefu muzamwumva namwe yabwiye muka Potifari arambwira ngo ivyo bampaye byose databuja yampaye nturimo icyakabiri ngo none se natinyuka nte gukora icyaha kimeze gutyo imbere y'amaso y'Imana yanje nabashate mbere y'amaso y'Imana yanje nabashate amen Bwana asifiwe haleluya Bwana asifiwe haleluya iyo twiha Agaciro bizabibyara kwiyubaha nabo ikintu cyakabiri kizara bimaze kubyara Bwana asifiwe ubwenge n'ubumenyi kizabikurikizaho kizakibyara umutima wo gutema icyaha n'igisa n'icyaha azatinya amen haleluya Bwana asifiwe sana zimpamvu abantu binyere bari mukora ibishaka ko bashatse bakagotomera nta mutima utinya Imana bagira nta mutima utinya Imana bagira nta mutima wubaha Imana bagira amen Yobu rimwe no kuri rimwe harabuze ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi byose hari umukiranutsi w'Imana wubahaga Imana ariko akirinda muri zose umuntu wiha Agaciro bikamuzarira kubaha Imana bizamuheza umutima wo gutinya icyaha agatinya kubesha agatinya ubujura kwiba agatinya n'ibindi narigiye kuvuga amakuru y'umukobwa umwe ejo uzabaye ariko reka mbyihore niko umutima mbwiye so narigiye kuvuga ariko mikaruke kukano konjora kuvuga amakuru yiwe konjoraho gatoya hari abakozi b'Imana hari abakozi b'Imana haleluya amen gatatu niki kubaha Imana bize bizara ngo bize bizara kugira icubahiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu haleluya umuntu ukunda kubaha Imana azagira icubahiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu amen Bwana asifiwe haleluya ariko umukozi w'Imana utagira amahimbo kundo azayubahwa haleluya munsi mwe Billy Graham ndamukunda cyane uzakunda kumvuga cyane Billy Graham ejo bundi akiri president George Walker Bush
umuhungu wa George Washington uri anduje umwe wigeze kurasa nani muri Kuwait kera uyu muhungu wa kabiri we w'Ijo George W Bush mani ngomusha maze kubibagirwa ngo yatumiye Billy Graham aramutumira abwira Billy Graham asaba Billy Graham rendezvous yo kujoza kumusura we the president wa America asaba Billy Graham rendezvous kumusura aramwemerera ngo amaze kumwemera baragenda baraganira Billy Graham musaba ko basangira ikawa icaye mu gitondo ngo asose abanyamakuru baje kumuteka cyane baramwe ngo se kuri yumva gute kurumva unezerewe cyangwa kurumva fier arabwe ngo ko ndumva nezerewe cyane niki kunesheje ngo nejejwe kwijambo rya mbere no kwakirwa n'umukozi w'Imana icyakabiri ngo nejejwe nuko yanyemereye ngo tukabasha gusangira icaye nawe Twe twisuzuguje kubera ko tituza dukora tituzwa dukorera amen yongico warayifuye president yaramuhamagaye ariko bere abantu bakunyine bakomeye abafite bakuze kwitabwa na protocol wiwe baramwita inshuro 3 baramwita president amuhamagara imbwa ngo naze vuba president aramukeneye ngo protocol aramubwira ngo amara kumubwira aramugatiye n'umubwire nta mwanya mfite asubire ejo nzaza kandi yarambwiye ngo waze vuba ngo bukeye mu gitondo yongicoza kwa president arize kwa president aramwe ni gute no guhamagara inshuro 3 ukanga kunyitaba aramwe ngo president nkubwire sinari kukwitaba kuko narimo ngo yazategura ubutumwa bwo kuzabwiriza ngo narimo ntegura ubutumwa ngo kuzovugira ngo ukuruta wewe amen narimo ntegura ubutumwa bwo kuvugira ukuruta wewe president ngo acisha make wa mujinya yarafite urashira Timasuzuguje nitwe twisuzuguje abagabo bararutana bakorera Imana nyayo Haleluya amen iyo twubaha Imana bizari icubahiro biduhesha icubahiro imbere y'Imana kandi bikaduhesha icubahiro imbere y'abantu amen urasaka icubahiro bibiri zivuga Paulo niko yavuze aravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa ngo babishakishe gukora neza badacogora basigaye Imana izabitura ubugingo uhoraho abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa babishakishe gukora neza badacogora Imana izabitura ubugingo buhoraho urashaka icubahiro urashaka kubaho urashaka kuvuga urashaka kuzamurwa urashaka izina ryawe kuzamuka ubaha Imana amen ubaha Imana anga ndabutyoza buhaba anga tacumvuze Samuel wa mbere wa kitabo cha Samuel wa mbere Samuel wa mbere 2:30 kanga igice cya 2 umurongo wa 30 igice cya 2 umurongo wa 30 umurongo wa 30 Samuel wa mbere Samuel wa mbere igice cya 2 umurongo wa 30 Nisho gitumye Uwiteka Imana ya Israeli ivuga iti Yego Nukuri navuze yuko naravuze yuko abinzu yawe eriwe n'abinzu yaso bazaja bagendera imbere yanje iteka ryose ariko none Uwiteka aravuze ngo tibikabeho ndabihinduye kuko jewe ariko abayubaha eriwe kuko abayubaha aribo bazubaha ariko soma neza papa tibikabeho kuko abazayubaha aribo nzubaha ariko bazasuzugura bazasuzugurwa niyo yari wasubwirwa makuru ubwe mugongo yarasa arekira abana biwe ngo bakamubwira abana bawe gukora amakosa abana bari mukora amakosa abana ngo akabahana buhoro cyane mwabana ngo bari kuvuga ngo mukora amakosa mwe akabahana bukeye arabwira ngo mara kubwira ngo mara kunanirana Imana ijwi ry'Imana sha muri Samuel irambwira ngo Samuel eriwe naravuganye kuko nzage abi wawe bazagenderera imbere yanje ariko none birahindutse kuko ngo nzubaha abanyubaha kandi nzasuzugura abasuzugura amen bazasuzugurwa kabisa amen bambere Bwana sifi haleluya ngo bitanga amahoro no kubinyanga mugayo misi yose bizabizana amahoro no kubinyanga mugayo haleluya Zaburi 128 simba soma kuko amasaha yagiye 128 murongo wa 1 kugeza kwa 2
gatanu ngo bitugira abakozi beza bubahwa n'Imana. Bitugira abakozi beza bubahwa n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atukuze Mungu amelera. Haleluya. Haleluya. Bizabitugira abakozi beza bubahwa n'Imana. Tugira abakozi beza. Kwiha Agaciro. Kwiha Agaciro nk'abakozi b'Imana. Niba uri umumama iha Agaciro nk'umumama. Niba uri umugabo iha Agaciro nk'umugabo. Niba uri umushumba iha Agaciro nk'umushumba. Umushumba ndabakivuga nk'abagabo bandi muri quartier papa. Mushumba ndabakitwara ngabandi mushumba ngikunda zagiye. Nibo nari mvuze naze kubyinjiramwo nejo nabisabiye imbabazi sinkunda wa musi nari ngize ngo mbikoreho ariko se nari nagiye horusi. Mufuro rumwe mwene waza mugenzi wabo inshuti yiwe yaramubwiye ngo bari bamutoye ngo hari kukiriyo. Baramubwira ati ngaho wigishe uhumuriza abantu. Ngo asoma irya jambo ry'ipunda ikundu Yesu yaje yicaye kunani ku mugongo w'indogobe aje kwinjira Yerusalemu. Arigisha arangiza wabo ngo amubwira ngo aramara aramubwira ati ye ateyaka ati wahusheshije kabisa. Wahusheshije kuti amagambo gepfunda gangayije mukiriyo. Nikuta amagambo y'indogobe yoza mukiriyo. Ariko yebe naje ningawe je bunari ngiye guhushisije mvuga amagambo y'abashumba mwitore kandi mumbabare bashumba kuko muri theology bazavuga ngo kirazira kaziririzwa kuvuga amagambo y'abashumba muri imbere y'abalayike. Tunzemeze mba nahushishije narabisabiye imbabazi navuze ngo so very sorry kandi ntabyo mvuga bunyine hangaha ndavuga ibyo bakisubura usanga ko ndavuga ngo twiha Agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Muririmbyi wiha Agaciro, muyumbe wiha Agaciro, umugabo wiha Agaciro, umugore wiha Agaciro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wiha Agaciro nuzoza utambuka muhana avuga ngo kweri kwa kundi jambo ry'Imana avuga ngo naza yasese ku marembo ngo y'umudugudu ngo abagabo bazavuga ngo runaka kweri yarashatse. Abana nabo bakavuga ngo mama we ngo abantu bose nabanyamugisha ngo ariko wowe mama ngo barusha muri zose kuko uwo mudamu ariko sivuze agira imiterere igera kuri 17 umudamu mwiza. Wa undi biravuga ngo si umudamu mwiza wamuhabwa niki uwo mudamu mwiza kandi umugore w'isura nziza ariko ngo ubwira ingeso mbi ngo ameze nk'ipeta y'izabu ikwikiye mazuru y'ingurube kandi ngo kubana n'uwo mugore w'ingare uvuga udaca ngo kubona nawe upfa kubana ku gasozi kawe wenyine. Umugore w'ingare uvuga udaca kubana nawe ngo upfa kuba ku gasozi kawe wenyine. N'abagabo nawe sushasha abagabo se nishashabo nako nguko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bitugira abakozi beza binyangamugayo. Amen. Amen. Waza winjira mu ikanisa cyane abakisi bakavuga ngo yego dufite pastor ndiyo dufite umushumba. Muyumbe yafata mikrofone anga aharirimba abantu bakavuga ngo ye ababane bamuvunja hanze ngo bamuvunje batanga uriya kara twifatira kara ejo bundi zakoze gutyo kera kuyabuza bapfuye babaswa rero zavuga ngo lakini ninaharibu msemo inafanya nini naharibu wanafanya wanajua kufanya wanajua kuimba wanafanya ngo lakini kuja byose bya zero tukureza lakini mu buzima bwacu tubinyanga mugayo Kwiha Agaciro nk'abakozi b'Imana bagahora ibyayo. Haleluya. Icyaga gatandatu ngo biduhesha kubaho mu buzima bufite intego. Haleluya. Amina. Abaefeso 2:2 wa 10. Iyo twihaye Agaciro nk'abakozi b'Imana ngo bituma tubaho dufite ubuzima bufite intego bufite icyerekezo. Maono. Tombero. Buzi ko karava kuri A ahaja kuri B. Intego. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuze. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wa mugabo nari babwiye Maisimono yaravuze ngo uyu muntu adakoze icyo agomba gukora mu gihe ciwe ngo azayiremera amafuti. Ngo nico cyatumye benshi bafuye batageze ku bigambi yabo. Iyo umuntu akoze atagomba gukora ngo kora inshingano ze nk'umushumba azayiremera amafuti. Ngize intambara karabura nawe ngaba bakristo ko barabona nahe ko barabona amafaranga ko barabona iki ko barabona iki ubaho ubuzima bufite intego. Ubutego yacu nta yindi niyo kuzobona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niyo kuzobona iki kubona Yesu. Niyo ntego y'abakristo. Niyo ntego y'abakristo kuririmba kwacu gusenga kwacu kuzina kwacu gutanga icyacu kwacu gukora icyo dukora byose intego yacu no kuzagera imbere y'Imana tukabwirwa ryaje amavuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri Kwiha ijambo n'ijoro Sikwemeza. Bwana Yesu asifiwe.
bwa nyuma ngo bituzanira umugisha n'umurage w'iteka ryose. Amen. Iyo twiha agaciro nk'abana b'Imana, bwa nyuma ngo bituzanira umugisha n'umurage w'iteka ryose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pawulo arabwira ngo mw'Abakorinto mwe, ayo manyanga muri mu gukora mu ikanisa, mw'Abakristo mwe, ayo manyanga turi mu gukora mu ikanisa, byavuze ngo kwiha agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Kwiha agaciro muri zose. Nituvuga twiha agaciro, mu mvugo zacu twiha agaciro, mu ntamuko zacu twiha agaciro, hanze mu isoko twiha agaciro, mu miryango yacu twiha agaciro, mu itorero twiha agaciro. Wiha agaciro nk'umukozi w'Imana, nuzoza utambuka bavuge ngo umukozi w'Imana atambutse. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Icyatumye abakristo bitwa n'abakristo, saba ngo n'abakristo bazitiye Antiokia kubera ko babise ku impamvu zitatu. Impamvu ya mbere ngo nuko abigishwa biwe ngo bagenda nko Yesu yagendaga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Icya kabiri ngo nuko bavuga nko Yesu yavugaga. Icya gatatu ngo nuko ngo bakoraga ibyo barakora. Mukristo namwizerwa bageze mu isoko y'imburamumaro niyo ntangirije. Ese muzamusoma mugenzi namwe kamwumva. Ngo bageze mu isoko y'imburamumaro, ngo bagishika ngo barashitse ngo bashike ngo isoko irashwangarara kubera ko yashwangaraye. Amen. Isoko ngo irashwangarara yose, ngo mara kujangarara irashwangarara kubera ko ngo ari impamvu zitatu. Impamvu za mbere uko bari bambaye rikwari guhanye n'abari mu isoko, ikwa ni tofauti. Icya kabiri ngo ivugo yabo ntiyari ihwanye nayo mu isoko. Icya gatatu ngo intambuko yabo ko baza bagenda ngo ntiyari wanyene mu isoko, ngo aramwe mu isoko mwararamye mwebwe ntaco mwogura ngo muri yo soko harimo ishari, harimo urwangano, harimo ubusambanyi, harimo n'ibindi ibyo bizoko byari muri yo soko. Barabwira ngo ese muri iki soko yanyu ibizashara byose mwadambiye ko turabona ntaco twogura. Ntashashara twogura. Icyashara byose kimwe twogura ni kimwe n'ukuri. Niba mugufite turagura. Baragushaka barakura. N'ukuri twogura. Ngo bakure nizo cyatumye bagira inama, aho niho mwizerwa yaguye. Ariko hamwe mwizeraguye havuka ngo mwivuga mwizerwa, havuka ngo byiringiro. Byiringiro ni washoranye kugeza bije mu Kanani. Kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Mwakirija muri Imana. Mana turagushimiye, wakira icyubahiro, izina ryawe rishimwe. Tugiriye neza uyu mugoroba mwami Imana, ushimwe ku igaburo ryiza tugaburiwe. Ugiriye neza abera bose bahawe uyu mutsima w'ubugingo mwami. Bagwira